wowe uri kumva aya makuru ni amakuru tugiye kubabwira agezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Ugiye kuyakugezaho nitwa Dani Hambo, ariko ikaze kuba nyine wemeye kumva aya makuru kandi ndagushimiye cyane. Ariko nimba waruje bwa mbere kandaho ndetse subscribe kugira ngo uduhe inkunga yawe natwe dutere imbere. Urakoze cyane rero nimba ubyemeye, ariko nanone nimba usanzwe warayikoze wakanda like cyangwa se ugatanga ibitekerezo kuri aya makuru kugira ngo tujye tumenya nimba koko tuba turi kumwe. So reka rero tuze tutangira n'ingingo tuza kuba turambura muri aya makuru tugiye kuyakugezaho nyine ni Dani Hambo. Dore mu ngingo z'ingenzi twibandaho turabwira ko Tom Close yakumbuje ubuganga abana biga aho yize amashuri abanza. Ni n'umuhanzi ubusanzwe yitwa Dr. Muyomba Thomas. Naho kandi mu karere k'ibiyaga bigari turaza kubabwira ko M23 yashyizeho ubuyobozi bushya bagenzura iby'imari. Naho kandi Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yavuze ku biganiro byamuhuje na Perezida Kagame muri Qatar, ariko yongera gukerensa ubushobozi bwa FDLR. Naho kandi hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko Amerika yasubukuye ubufasha kuri Ukraine mu bya gisirikare. Naho Israel yisubije umuhora wa Netsarim ugabanyamo Gaza kabiri. N'andi makuru menshi turaza kuba tuyarambura nyuma kano kananga gatoya. Nujye kuri reka nk'ibisanzwe tuyahere mu Rwanda tubabwire ko Dr. Muyomba Thomas wamamaye ku mazina ya Tom Close mu muziki yahanuye abanyeshuri biga aho yize amashuri abanza, abasaba kwiga bafite intego no kwiyumvamo ko bagera kure kurenzaho abo bafata nk'icyitegererezo bageze. Ibi yabigarutseho kuri uyu wa gatatu tariki ya 19 Werurwe 2025 ubwo yasuraga abanyeshuri biga mu rwunge rw'amashuri rwa Kibondo. Ni ikigo giherereye mu kagari ka Simbwa mu murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo. Yabasuye mu gikorwa cyiswe nawe wagera kure cyateguwe na Minisiteri y'Uburezi kigamije kuganiriza abakiri bato kugira ngo bamenye akamaro k'ishuri. Tom Close wize amashuri abanza kuri JS Kibondo yabwiye abana bahiga ubu ko ari mu bahize akanahakorera ikizamini cya leta bwa mbere, aba ari we wenyine ugitsinda mu bana 90 bigaga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza. Uyu muhanzi yavuze ko kimwe mu byamufashije gutsinda ari uko yatekereje icyo azaba akiri muto cyane akagihagararaho, ku buryo aho yajyaga kwiga hose yaharaniraga kuba uwa mbere kugira ngo akomeze intego ze zo guharanira kuzaba umuganga. Yavuze ko impamvu yagize inzozi zo kuzaba muganga yashakaga kuzakora akavura umubyeyi we wajyaga arwara igifu akamukiza ubwo bubabare yahuranaga nabwo. Yeretse abanyeshuri ko kugira ngo umuntu abe muganga bisaba kutarangara mu ishuri, kudasiba, kudakererwa kwiga cyane, ukaba umuhanga kandi ugaharanira ko amahirwe azaboneka niyo yaba ari atangwa ku muntu umwe gusa agomba kuba yawe. Dr. Muyomba yasabye aba banyeshuri gukora cyane kandi bagaharanira ko amahirwe bazabona atazabacika, kuko muri iki gihe bari mu gihe cyiza gifite amahirwe menshi ahabwa abantu bose. Umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Kibondo Ruhala Charles yavuze ko ubutumwa bwa Tom Close yatanze babwishimiye kandi ko ngo bizeye ko buzafasha abanyeshuri benshi barimo n'abana bajyaga basiba ishuri nta mpamvu. Umuhuzabikorwa w'uburezi mu ntara y'Iburasirazuba Butera Emmanuel yavuze ko muri iyi ntara harimo abana benshi bakundaga guta amashuri, ku buryo bizeye ko ubutumwa bw'abantu bakomeye bagiye bigaho abo bana nabo biga buzabafasha kumva akamaro k'ishuri. Urwunge rw'amashuri rwa Kibondo rwigamo abanyeshuri 1335 barimo 815 biga mu mashuri abanza na 520 biga mu mashuri yisumbuye. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari tubabwire ko M23 ubu ngubu yashyizeho abayobozi bashya bashinzwe iby'imari. Naho kandi Perezida wa Congo Felix Tshisekedi nyuma yo guhurira na Perezida Kagame muri Qatar mu biganiro bigamije gushakira umuti urambye umwuka mubi uri hagati y'ibi bihugu, yavuze ko yifuza amahoro arambye hagati y'igihugu cye n'u Rwanda, gusa yongera guca amarenga ko atumvise neza ibibangamiye umutekano w'u Rwanda. Perezida Kagame na Tshisekedi bahuriye mu biganiro bahujwe na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani.
ku wa kabiri tariki 18 Werurwe ni ubuhuza butari bwitezwe cyane ko ubwo Qatar yageragezaga guhuza ibihugu byombi Tshisekedi yakwepye akitwaza ko afite indi nama i New York. Icyo gihe yavugaga ko Qatar ari inshuti y'u Rwanda, ko by'umwihariko Emir wa Qatar afitanye umubano wa hafi na Perezida Kagame ku buryo hari amahirwe menshi yo kubogama. Byageze ahavuga ko azahurira na Perezida Kagame mu ijuru imbere y'Imana, ko ariho bazaganirira. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyo mu Bufaransa La Figaro, Tshisekedi yagarutse ku biganiro byabaye i Doha, avuga ko byabaye mu mwuka mwiza kandi ko bizakomeza kugeza igihe habonekeye umuti urambye. Tshisekedi yavuze ko ibijyanye n'iyi nama yamuhuje na Perezida Kagame hamwe na Emir wa Qatar byatangiye kugirwamo uruhare n'intumwa za Qatar mu kwezi kwa kabiri hagati. Ati inama yabaye mu mwuka mwiza, intambwe y'ibanze yaratewe dufashijwe n'intumwa za Qatar. Nahuye n'umwe mu ntumwa za Qatar muri Gashyantare hagati mu nama yiga ku mutekano wa Munich. Intambwe ikurikiraho izatangazwa kuko icy'ingenzi cyari guhagarika imirwano aka kanya, nta yandi mananiza. Ibiganiro bigomba gukomeza kugira ngo haboneke umuti urambye. Qatar isobanura ko ubuhuza bwayo budakuraho izindi nzira zemejwe zo gushakira umuti ikibazo, ni ukuvuga ibiganiro bya Rwanda na Nairobi, ahubwo ko bugamije kugarura icyizere hagati y'impande zombi. Iyi nama yabaye mu gihe muri Angola hari kwitegurwa indi yagombaga guhuza umutwe wa M23 na leta ya Kinshasa. Iyo nama y'ubuhuza ntiyabaye kuko umutwe wa M23 wanze kwitabira nyuma y'uko bamwe mu bayobozi bawo bashyiriweho ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Tshisekedi ntabibona mu buryo bumwe na M23, mu gihe yo ivuga ko ibihano by'u Burayi bitsikamira inzira y'amahoro n'ibiganiro kandi bikaba biri mu gushaka kwa Tshisekedi. We yavuze ko ikibazo ari M23 idashaka amahoro. Abajijwe icyo atekereza ku bivugwa na M23 ko umuryango mpuzamahanga ukomeje kubangamira inzira z'amahoro ahubwo ugashyira imbere gushyigikira ibyifuzo bye by'intambara, akaba yarageretse ibibazo byose ku Rwanda, avuga ko rwitwaza guhiga abajenosideri rukagerekaho kwiba amabuye y'agaciro ya Kongo. Ingingo ya mbere ikomeye ibangamiye u Rwanda mu kibazo cya Kongo ni umutekano warwo umaze imyaka igera kuri 30 ugeramiwe kubera umutwe wa FDLR. Ni umutwe yivanze mu gisirikare cya leta wahawe intwaro n'ibindi, wagiye ugaba ibitero bya hato na hato ku butaka bw'u Rwanda bigatwara ubuzima bw'abaturage bikanangiza ibikorwa remezo. Tshisekedi yabajijwe niba yateguye kwambura intwaro FDLR nka kimwe mu bibangamiye u Rwanda, asubiza ko nta shiti azabikora, gusa yongera gukerensa ubushobozi bwawo, ibintu atabona kimwe n'u Rwanda. Tshisekedi yavuze ko ku gisirikare cye yemera ko hari ibibazo gifite, ndetse ngo mu kubishakira umuti yavuguruye amasezerano amwe n'amwe igihugu gifitanye n'Ubushinwa mu bijyanye n'amabuye y'agaciro mu gushaka ubushobozi. Ibisubizo byose Tshisekedi yatanze mu kiganiro yatanze kuri La Figaro bigaragaza ko hakiri intambwe ndende ngo amahoro agerweho mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe ibibazo byose akibitsindagira ku Rwanda. Joseph Kabila yamusimbuye aherutse kuvuga ko ibibazo RDC ifite byose bishingiye ahantu hamwe. Ati ikibazo ni Tshisekedi, ni igisubizo ni Tshisekedi, mu kumvikanisha ko imiyoborere y'igihugu cye ifite ikibazo gikomeye cyane. Hanze ya Afurika, Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ko yasubukuye gahunda yo guha Ukraine inkunga mu bya gisirikare no gusangira na Kiev amakuru y'ubutasi. Mu ntangiriro za Werurwe 2025 nibwo Amerika yahagaritse ibyo guha ubufasha Ukraine nyuma y'uko Kiev yari yatangaje ko yemeye ibyo gusinyana amasezerano n'Uburusiya yo guhagarika imirwano mu minsi 30. Ku wa 18 Werurwe 2025, umuvugizi wa Minisitiri w'Ingabo Sam Parnell yabwiye itangazamakuru ko bongeye gutanga inkunga y'igisirikare cya Amerika ihabwa Ukraine ndetse no gusangira amakuru y'ubutasi byasubukuwe. Mu minsi ishize Amerika yari yarahagaritse ibijyanye no kunganira Ukraine mu bya gisirikare ndetse no gusangira amakuru y'ubutasi nyuma y'uko abayobozi bakuru ba Amerika bari baherutse guterana amagambo na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Iki gihe Perezida Donald Trump yashinje mugenzi we wa Ukraine kuba indashima no kugaragaza imyitwarire ishobora gutuma hatutumba intambara
gatatu y'isi nyuma yo kwinangira kugirana n'Uburusiya ibiganiro biganisha ku guhagarika intambara. Uku gusubukura inkunga bije nyuma y'uko Trump na Perezida Vladimir Putin baganire kuri telefone ku bijyanye n'uko imirwano yahagarara hisunzwe ibiganiro. Iki kiganiro cyamaze amasaha 2 n'igice ndetse cyafashwe nk'inkingi mwamba mu gukemura ibibazo bihanganishije Ukraine n'Uburusiya. Bemeje ko hagomba gushyirwaho agahenge k'iminsi 30 ndetse bemeranya kutazongera kugaba ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu ndetse baganira ku bijyanye no guhagarika imirwano burundu. Dusoza reka mbabwire ko ingabo za Israel zongeye kwigarurira umuhora wa Netzarim ugabanya Gaza kabiri, ibyabujije abanyapalestine kongera kugenderanira nk'uko byari bisanzwe. Israel yari yavuye muri uyu muhora mu kwezi gushize nka kimwe mu byari bikubiye mu masezerano yo guhagarika imirwano ya Hamas bahanganye kuva mu Kwakira 2023. Byari bigamije gufasha abo mu gice cy'amajyepfo kugira ngo basubirane n'imiryango yabo mu majyaruguru ya Gaza. Imibare igaragaza ko abanyapalestine barenga 436 barimo abana 180 bamaze gupfa nyuma y'uko Israel yubuye ibitero kuri Gaza ku wa 18 Werurwe 2025. Umwe mu bayobozi ba Hamas, Tahir al-Nono, yavuze ko batigeze bava mu biganiro byo guhagarika imirwano kabone n'ubwo Israel yongeye kugaba ibitero kuri Gaza. Icyakora avuga ko nta mpamvu yo gusinya amasezerano mashya mu gihe asanzwe agihari. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko aribwo batangira ndetse agaragaza ko ibiganiro byose biganisha ku guhagarika imirwano bizaba imirwano ikomeje. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza igaragaza ko abanyapalestine 49,500 bamaze kugwa mu ntambara ihanganishije Israel na Hamas ndetse imaze gukomeretsa abarenga 112,700. Ni mu gihe abagera ku 200,000 bishwe mu bitero Hamas yagabye kuri Israel ku wa 7 Ukwakira 2023 mu gihe yashimuse abarenga 200. Umuhora wa Netzarim ungana na metero 500 wahindutse nk'izingiro ry'ingabo za Israel zihanganye n'abo mu mutwe wa Hamas. Kugeza ubu Gaza yongeye gusa naho icitsemo kabiri kuko uwo icyo gikorwa cyasanze yatembereye mu gice kimwe agomba kugumayo. Ubwo rero nanakubwira ati uyu munsi tuyasoreje. Wakoze cyane wowe wabaye natwe. Reka nkurarikire andi makuru azakubagezweho ndetse n'ibindi biganiro bica kuri uyu murongo. Njyewe kugezagaho nitwa Dani Hambo, ariko kuko uri ingenzi kuko uba wemeye gutuma natwe ibyo dukora byazamuka. Nimba rero wari uhageze bwa mbere ukaba utarakoze subscribe, reba neza maze ugakandeho tujye duhora twibanira. Ciao ciao na aho ubutaha.